Rusmir Mulalić danas je ukopao svoga oca. Tog su 65-godišnjega starca početkom maja 1992. presreli naoružani i maskirani vojnici kada je išao po vodu. Odveli su ga u obližnju Rosulju i tu ubili. Deceniju i pol kasnije, nakon što su njegove kosti pronađene u masovnoj grobnici Gorice, obdukcijom je potvrđeno da je uzrok smrti prostrelna rana. Glupo je reći, ali hvala Bogu, drago mi je da je pronađen. Tuge ima normalno, ali prošlo je 17 godina. Ove naše vlasti i ovo što rade, to je glupo ponavljati, znači ubice i dalje šetaju po našem gradu i po čitavoj Bosni, znači, a ništa ne možemo da učinimo. Od majke se oprostio i Jove Brčak. Nemoćna i bolesna, ubijena je u bolničkom krevetu. Ali je, nažalost, bilo samo 27% bilo nađeno njenog tijela, da bi ove godine bilo negdje 90%. Nije 100%, ali 90% i tako dozvoljaju da se ukopa. Znate li možda ko su ubojice vaše? Ne znam, a volio bi da znam. Vjerujte mi da volio bi da znam. Ne znam. Ali smatram, ipak, što se to desilo u bolnici, da bi neko od nadzornih organa, odnosno ko je bio tad u bolnici 1992. godine 3. maja, da bi on trebao da zna. Na gradskom jezeru Ivici u Brčkom danas je ukopano 7 tijela. Posmrtni ostaci još 2 ubijenih Brčaka ukopani su u Brezovom polju i ulicama. Nedostaje još oko 300 osoba. Proces identifikacije, kažu Brčaci, odvija se sporo, nezadovoljni su radom tužiteljstva. Veliku ljutnju njima stvara činjenica što i danas po Brčkom hodaju mnogi koji su okrvarili ruke. Nalazeći čak i na nekim funkcijama u gradu, od članova skupštinske, parlamentarne skupštine do sami, recimo, drugih funkcija, recimo, neki su čak i imaju svoja privatna preduzeća. Brčaci teško žive s ovim spoznajama. Svakodnevno prolaze pored ovih ljudi, ali su nemoćni da bilo što učine kako bi zločinci odgovarali za svoje zlodjela.